Evangelion je kompleksna anime i poznata je po tome što je priča veoma konfuzno prikazana, kroz flashbackove i zapletene dijaloge koji su nasumično razbacani kroz 26 epizoda i film. U ovom videu vam prikazujemo priču pre priče. Šta se desilo i šta morate da znate pre nego što počne prva epizoda. Biće naravno puno spoilera i idemo! U davnoj prošlosti, pre 4,6 milijarde godina, postojali su Far, First Ancestral Race, ili ti prva rasa predaka. Oni su bili prva inteligentna bića u univerzumu i posjedovali su skoro božanske moći. No, kako to biva, njihovom svetu je pretilo uništenje i oni su želeli da osiguraju da će se inteligentan život očuvati u univerzumu. Da bi ovo postigli, oni su stvorili 7 semena i raštrkali ih po Mlečnom putu, da nastave život na drugim planetama. Ta semena su oblika i veličine meseca i unutra je seme života, zajedno sa kopljem Longinusa i kopijom svitaka iz Mrtvog mora. Nismo ni paragraf prešli, a već postaje zbunjujuće, zar ne? Seme života su niz duša prve rase, spojenih u jedno biće. Semena u sebi nose ili plod života ili plod znanja, dva najvažnija aspekta inteligentnih bića. I kakva je razlika između njih? Pa od semena koje nose plod života razviće se bića slična anđelima koje vidimo u seriji. Moćne individue koje mogu da kontrolišu svoje AT polje. Ne pitajte sad šta je AT polje, o tome ćemo kasnije. Poenta je da život nastao od ploda života će biti jedna ili manji broj individua koje nose dušu prve rase. Semena koja nose plod znanja će izroditi mnoštvo pojedinaca koje će deliti duše prve rase. Tokom serije samo 2 semena su pomenuta. Adam, koji nosi plod života, i Lilith, koja nosi plod znanja. Pre oko 4 milijarde godina seme života koje nosi Adama udara u planetu Zemlju negde kod Antarktika, to jest južnog pola. Da je ostalo na tome, na Zemlji bi život bio u obliku različitih anđela, sličnih onima iz serije. No, desio se problem. Pre nego što je Adam započeo život na Zemlji, u planetu udara drugo seme života. Ovo je crni mesec koji nosi Lilith, koja širi plod znanja. Ovaj moment se naziva Firsto Impacto ili ti prvi udar. Udar je bio toliko snažan da delovi planete koji su odleteli pri udaru su ono što je načinilo naš normalni mesec. No, Lilithino seme udara u Japan, jer naravno da će tamo da udari u anime seriji, jel? 2 semena života ne mogu da postoje na istoj planeti. Razlog za to nije eksplicitno dat, ali je ideja da ako bi se seme života i seme znanja pomešali, dobili bi biće moćnije od Boga, a i od prve rase, što je veliki no-no. To pripadnici prve rase nisu želeli, te su u svako seme života postavili i koplje Longinusa. Ono ima za cilj da ako se ikada desi scenario kao na Zemlji, a to je da 2 različita semena života slete na istu planetu, da se uz pomoć koplja jedno od semena suzbije, priguši i onesposobi. Koplje Longinusa je jedino oružje dovoljno moćno da probije AT barijeru bilo kog anđela. Pri sletanju semena života koje je nosilo Lilith, njeno koplje biva uništeno. To jedino ostavlja opciju da se Adam sa svojim kopljem onesposobi i dopusti Lilith da naseli zemlju životom. Sam termin koplje Longinusa je religijski i odnosi se na koplje kojim je proboden Isus dok je bio razapet na krstu, što se prilično dobro uklapa u Evangelion postavku priče. Dakle, pošto je Adam onesposobljen, Lilith kao plod znanja pušta svoju krv LCL u okeane, započinjući život na planeti kakav danas znamo. LCL
HCl je primordijalna supa iz koje je život na zemlji započeo. Potomci Lilit se nazivaju Lilin i to su zapravo sva živa bića na planeti Zemlji. Dalje, skačemo nekoliko milijardi godina unapred, u 2000. godinu. Naučnici su otkrili oba meseca i oba semena života, i Lilit u Japanu i Adama na južnom polu. Svaki od anđela sadrži supersolenoid motor koji služi kao beskonačan izvor energije. I naravno naučnici pokušavaju da iskoriste to znanje da unaprede tehnologiju čovečanstva. Naučnici takođe izučavaju i koncept AT polja. AT polje ili ti polje apsolutnog terora je snažna barijera kojom se anđeli štite od napada i čini se da je maltene apsolutno neprobojna. AT polje je zapravo barijera koja obavija dušu pojedinca i to je ono što čini svakog od nas pojedincem i drži naš oblik takvim kakvim jeste. Neki su to opisali kao mrak koji vidite kada zatvorite oči. To je moć i prikaz AT polja. Nije ni čudo što se zove polje apsolutnog terora. Lilin, to jest ljudi, kao i sav život na zemlji, nastao od ploda znanja, imaju jako slabo AT polje. Taman dovoljno snažno da se ne raspadnemo uništavilo. Sa druge strane, anđeli koji su nastali od ploda života imaju mnogo jače AT polje. Lilina, potomaka ploda znanja, ima na milijarde, a potomaka Adama, ploda života, ima daleko, daleko manje. Manje od 20, pa je i za očekivati da njihovo AT polje bude mnogo snažnije. I naravno, naučnici željni beskonačnog izvora energije i neprobojnih barijera počinju da čačkaju mečku i eksperimentišu i sa Adamom i sa Lilit. 2000. godine Katsuragi ekspedicija odlazi na Antarktik u želji da ostvare kontaktni eksperiment sa Adamom. Ovu ekspediciju je predvodio otac od Misato, dr. Katsuragi, a tu je naravno bio i Ikari Gendo. Ideja je bila da se ljudsko biće dovede u bliski kontakt, da dodirne Adama i da vidimo šta će da se desi. Sada je dobro vreme da pojasnimo šta su svici iz mrtvog mora. To su bukvalno uputstva koja su pripadnici prve rase poslali u svakom semenu, koja objašnjavaju prirodu semena anđela kao i činjenicu da dva različita semena koja daju plod znanja i plod života nikada ne smeju da dođu u kontakt. Ovu informaciju je imao Ikari Gendo, jer je bio u dosluhu sa organizacijom koja je finansirala kontaktni eksperiment po imenu SEAL. Upravo zato je Gendo i pobegao sa južnog pola pre nego što se eksperiment odigrao. Pri kontaktu nepoznatog ljudskog bića sa Adamom desi se kompletna katastrofa. Ljudska bića koji su potomci Lilit, ploda znanja, i kao takvi nikada nisu smeli da dođu u kontakt sa Adamom, plodom života. Pri ovom kontaktu se dese dve bitne stvari. Prva je da se rodio Tabris, ili ti Kavoru Nagisa, 17. anđeo. Druga je da se probudio Adam iz svog uspavanog stanja i započeo apsolutnu kataklizmu. Ovo je zapravo secondo impacto, ili ti drugi udar. Dalje šta biva? Naučnici ipak uspeju da utišaju i suzbiju Adama, ali ne pre nego što on istopi sav led sa Antarktika, pomeri magnetnu osu zemlje i pobije dobar deo čovečanstva. Pri dodiru ploda znanja i ploda života se oslobađa anti-AT polje, koje po definiciji uništava AT barijeru, što dovodi do razobličenja duše pojedinca, ali taj koncept ćemo objasniti detaljnije u sledećem videu. Adam se potom vraća u svoj embrionalni oblik, što će biti ključno za finale serije. Jedina preživela osoba Katsuragi ekspedicije je Misato, koju je otac jedva spasio. Shvatajući šta su učinili i analizirajući svitke iz mrtvog mora, SEAL organizacija i Gendo počinju sa pripremama
za buduće probleme koji će ih zadesiti. 15 godina posle Secondo Impacto, anđeli koji su potekli od Adama će početi da napadaju Lilith u želji da je dotaknu i da započnu Trdo Impacto ili ti treći udar, koji će učiniti da sav život na zemlji izgubi svoje AT polje i da se vrati u LCL supu, koju fanovi od Mila nazivaju Fantom. Znajući da će se ovo desiti, Seal finansira stvaranje oružja protiv nadolazećih anđela. To su zapravo evangelioni, oružje koje su naučnici napravili. Kako su ga napravili? Pa, pošto su morali da izvade koplje Longinusa iz Adama da bi ga probudili dok su čačkali mečku na južnom polu, čime su izazvali drugi udar, naučnici su se dosetili da mogu da suzbiju Lilith koja se nalazi u Japanu sa tim kopljem i da je koriste kao izvor materijala za pravljenje evangeliona, najjačeg oružja koje je čovečanstvo osmislilo. Zato je Lilith i prikazana razapeta na krstu sa kopljem u sebi, a okružena morem Fante, LCL-om. Bukvalno su kidali njene komade i koristili njenu krv da naprave Eve. U ovom istraživanju je ključnu ulogu imao Gendo i njegova žena Yui. Yui je bila predana svom poslu do granice ludila. Nekoliko godina posle drugog udara, pri testiranju prvog prototipa evangeliona, Yui odlučuje da proba da bude prvi pilot i da se sinhronizuje sa Evom. U tome uspeva bukvalno 400%. Njeno AT polje se razobliči u LCL i duša od Yui večno ulazi u prototip Eve. I sve to na oči 4-godišnjeg Shinjija. I to bi objasnilo zašto baš Shinji ima tako jaku vezu sa Evom. Nešto jako slično se desilo i sa majkom od Asuke, ali i o tome ćemo drugi put. Gendo, skrhan time što je izgubio svoju ljubav, potpuno gubi razum i odlučuje se da učini sve da bi opet bio sa njom. Isprva on je pokušao da klonira svoju suprugu i da u nju ubaci deo duše od Yui koja je ostala u evangelionu, ali to ne uspeva baš kako je Gendo želeo. Rezultat je Rei, klon od Yui, ali ona nije Yui. Gendo i dalje očajnički želi da bude sa pravom Yui. I nažalost, njegova ideja je da izazove kompletan treći udar, Trdo Impacto, upravo ono što ostatak čovečanstva pokušava da spreči. Gendo želi da sav život na zemlji izgubi svoje AT polje i da se razobliči u LCL. To u seriji nazivaju potpuno nejasnim terminom projekat ljudske instrumentalnosti. Kada sve duše izgube svoje barijere, svi će biti zajedno u čudnoj primordijalnoj smesi, gde će se sva sećanja, sva osjećanja, sve misli ikada pomišljene i svi umovi ikada rođeni biti zajedno, bez granica, barijera i individualnosti. I tako bi se Gendo opet našao sa Yui. On je spreman da u neku ruku žrtvuje celo čovečanstvo, samo da bi opet bio zajedno sa svojom Yui i sa svim bićima koja su ikada živela na planeti Zemlji. Ali bitno je da će biti opet sa Yui. I tako Gendo strpljivo radi na svom planu 15 godina, sve dok se jednog dana iz daljine ne pojavi Sakiel i ne napadne glavno sedište Nerva u želji da se spoji sa Lilith. Sada smo konačno stigli do prve epizode anime i momenta kada Gendu konačno treba Shinji. Poprilično informacija koje su sve neophodne da bi se bar delimično razumeo narativ evangeliona. Deo svih ovih informacija je prikazan i u seriji. Jedan drugi deo je došao direktno od Anoa i drugih tvoraca evangeliona, kroz intervjue,
mangu i razne druge projekte, uključujući i igricu za PlayStation 2. Iz nekog razloga su odlučili da kroz igricu odaju neke od najvećih tajni ove serije, što samo govori koliko je teško sakupiti informacije i razumeti šta se kog đavola dešava u ovoj seriji. Ali vredi. Sav ovaj trud vredi, jer je Evangelion nešto posebno i remek delo kakvo se retko viđa u bilo kom medijumu. Izgovori smo bez malo 2000 reči, a tek smo stigli do prve epizode. Nadamo se da vam je barem malkice jasnije šta se i kako se dešava u ovoj stvarno prezamršenoj anime. U sledećem videu, Evangelion priča iz anime, ćemo se fokusirati na likove i radnju koju zapravo vidimo u anime pošto Sakiel započne niz napada na čovečanstvo. To bi bilo sve za ovaj video Evangelion priča pre priče. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe. Pratite nas i na društvenim mrežama. Pogledajte i druge videoe na našem kanalu. Arigato! Vidimo se u sledećem videu. Matane!